gdje će se ovo moći obraniti definitivnosti. Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na moj kanal Dobar brak, bolja porodica. Danas bih želio da zajedno razmišljamo o tome kako prepoznati da li stvarno imamo zdrav brak. Većina nas zna kako izgleda nezdrav brak. Zapravo znamo da fizičkom zlostavljanju, stalnom konfliktu i nazivanjem raznim ružnim imenima nema mjesta u zdravoj vezi. Ali da li znamo kako izgleda zdrava veza i da li se osjećamo da smo u zdravom braku? Prvo pitanje jeste kako se osjeća zdrava veza i kako ona izgleda. Ja bih kazao da najbrži način da utvrdite da li ste u zdravoj vezi jeste da razmislite kako se osjećate u njoj. U zdravoj vezi se bračni drugovi osjećaju sigurno, negovano, udobno i zabavno. Trebalo bi da možete i smete da se ne slažete i da rješavate konflikte bez straha i pretnji. Biti sposoban da kažeš ne, a da te bračni drug ne tera da osjećaš krivicu ili da te pritiskuje da se žrtvuješ za vezu na toj račun je također znak zdrave veze. Zdrav, srećan brak je također pun radosti, zahvalnosti i smeha. Iako je to hrišćanski brak vere, tu je Bog u centru. Međutim, da li to znači da nećete imati trenutaka besa, razočarenja i frustracija? Ne. To samo znači da ćete imati više suza radosnica nego suza tuge. Drugo, u zdravom braku postoje i granice. Zdravi brakovi imaju svoje granice. Trebalo bi da možete da razgovarate o tome šta vam je udobno i neprijatno što se tiče porodice, prijatelja, financija i ličnog prostora. Na primjer, oboje bi trebalo da možete da provodite vreme sa prijateljima i porodicom bez potrebe da se javite na svaki sat vremena ili bez zloupotrebe tehnologije da biste proverili jedni druge. I treće, komunikacija. Najvažniji aspekt zdravog braka pored granica jeste komunikacija. Način na koji par komunicira zapravo ukazuje na to koliko je njihova veza zdrava ili nezdrava. Znate da ste u dobrom braku kada možete otvoreno i sa poštovanjem da razgovarate o svojim mislima i osjećanjima, naravno i da osjećate da vas partner sluša i shvata. Čak i kada se razlikujete u mišljenjima, trebalo bi da možete da se ujedinite i pregovarate o kompromisu, da se niko od vas ne osjeća kao da se previše žrtvuje. Zdrava veza prevazilazi samo osjećaj dobrog osjećanja. Ona ima jasne granice i efikasno komunicira. Dakle, ovo su tri dobra pokazatelja da li je vaš brak zdrav ili nezdrav. Jednostavno razmislite o tome, proverite to, sagledajte kako u stvarnosti to izgleda i učinite ono što je u vašoj mogućnosti da imate zdravu bračnu zajednicu. I ja vam od srca želim radosnu, srećnu i zdravu bračnu zajednicu.